Man bapaknya aja mau keku-kekuan. Lah kaba po, lah kaba. Yang beli. Nih dewa ratu. Adik kurna nawaki sirip aja bapak. Ini maruna tua beler saja. Adi bape orang cai beler. Sing merasa tekan dewek subelingsir, subetua, bok subebanan. Nu masih bapak mau buang-buangan. Apa salahnya? Nak tua membuang-buangan. Memang nih anak muda gen tadi membuang-buangan. Dukung nake bape mesenang-senang. Pang mekeloan apa bape hidup. Sebab pasti yang mendukung bapak, pameklo bapak hidup. Tapi masalahnya, ini aja bapak seneng-seneng tuh, mantun bapane alias kurenan yangi. Adi jelemu ke kene bakat bapo aja mesenang-senang. Waktu nih mantu ya mantu.